Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, nimba ari gukigera hanga kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Reka tuyahere ku nkuru yanditswe na Imbaga ivuga ko President wa Amerika Donald Trump yatangaje ko adashyigikiye kongera igihe cy'agahenge hagati ya Amerika na Iran giteganyijwe kurangira ku wa gatatu kugira ngo habeho andi mahirwe y'ibiganiro. Trump yabivuze mu kiganiro yagiranye na CNBC y'umujyi wa kabiri, aho yagaragaje ko igihe gisigaye ari gito kandi ko hatabayeho amasezerano imirwano ishobora kongera kubaho. Ibiganiro bishya biteganyijwe kubera muri Pakistan muri iki cyumweru, nubwo Iran itaremeza ku mugaragaro niba izayitabira. Hagati aho ubushyamirane bukomeje gukara kubera ifungwa rya Strait of Hormuz n'ibihano bya Amerika ku byambu bya Iran. Ubwo yabazwaga niba yakwemera kongera agahenge kugira ngo ibiganiro bihabwe umwanya, Trump yasubije agira ati oya, sinifuza ko bibaho. Yavuze kandi ko intumwa za Iran zizitabira ibyo biganiro, ariko ashimangira ko zigomba gutanga umwanzuro vuba. Trump yanavuze ko Iran ishobora kongera gukomera mu bukungu no ku rwego mpuzamahanga nibaramuka bemeye amasezerano. Yongeyeho ko yizeye ko impande zombi zishobora kugera ku masezerano meza. Nubwo bimeze bityo, Trump yavuze ko igisirikare cya Amerika cyiteguye kongera ibikorwa bya gisirikare igihe cyose byaba bibaye ngombwa. Ku rundi ruhande rwa Iran, ubuyobozi bwayo bwatangaje ko butazemera kuganira buri munsi y'iterabwoba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ko Amerika izaryozwa ingaruka zose zo kwiyongera k'umwuka mubi. Ifungwa rya Strait of Hormuz ryatumye ibiciro bya peteroli bizamuka ku isi hose, ndetse no muri Amerika ibiciro bya lisansi bikazamuka ku rugero rurenze 25% kuva intambara yatangira. President Trump yavuze ko Amerika ifite ububasha busesuye kuri uwo muyoboro w'ingenzi ufashishwa mu bucuruzi bw'isi. Reka kandi dukomeze ku nkuru ivuga ko umudepite Joel Wilson uhagarariye ishyaka rya Republican mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye President Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi guhagarika aka kanya ibitero ingabo zabo zimaze igihe zigaba ku banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni mu butumwa uyu mudepite yageneye bari abagabo bombi abinyujije ku rubuga rwe rwa X nyuma y'imyigaragambyo y'abanyamurenge babatirwa mu bihumbi bakoreye Washington DC ku wa mbere ku itariki ya 20 Mata. Bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo batuye muri Minembwe, aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu mwaka ushize 2025 Minembwe n'ibindi bice byo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo habaye isibaniro ry'ibitero by'indege z'intambara ndetse na za drone z'amoko atandukanye. Ibi bitero bikorwa n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi, umutwe w'abakoze jenoside FDLR n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo byiciwemo abaturage batari bake mu gihe abandi babikomerekeye. Mu bitero kandi bikomeje kwangiza imitungo myinshi y'abaturage nk'inka zitari nke zabyiciwemo, mu gihe ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage byasenywe. Intambara y'ingabo z'u Burundi na FARDC muri Minembwe kandi yatumye ubuzima bw'abatuye iriya komine bujya mu kaga, dore ko kuri ubu kubona ibyangombwa nkenerwa nk'imiti n'ibiribwa byabaye ikibazo gikomeye cyane ku baturage. Abatuye muri Minembwe bavuga ko kuri ubu nk'ikiro cy'umunyu muri kiriya gice kiri kugura habarirwa ku madolari 50. Depite Joe mu butumwa bwe yasabye President Ndayishimiye na Tshisekedi guhagarika by'ako kanya urugomo bakomeje gukorera ku banyamurenge, hanyuma agashyirwa mu bikorwa amasezerano ya Washington. Wilson yashimangiye ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisaba ko leta y'iki gihugu ariyo igikemuraho kubyikoreza ubutegetsi bwa President Donald Trump. Reka kandi dukomeze kuri inkuru ivuga ko kuri wa kabiri tariki ya 21 Mata Taiwan yavuze ko yahagaritse urugendo rwa President Lai Ching-te muri Eswatini muri iki cyumweru, ashinja Ubushinwa kuba bwarahatiye ibindi bihugu bitatu bya Afurika kwima uruhushya indege rwo kunyura mu kirere cyarwo. Igihugu gito cyo muri Afurika y'Amajyepfo cya Eswatini ni kimwe mu bihugu 12 byonyine ku isi bigifitanye umubano na Taiwan ifatwa n'Ubushinwa nk'intara yabwo. Lai yagombaga kwitabira isabukuru y'imyaka 40 n'umwami wa Shwati wa gatatu amaze y'imyingoma. Umunyamabanga mukuru w'ibiro bya President Pan Megan yavuze ko umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Madagascar yabwiye Reuters ko uruhushya rw'indege rwanze. Guverinoma ya Seychelles yanze kugira icyo itangaza mu gihe Mauritius itahise isubiza ibyifuzo byo gutanga ibisobanuro. Reka kandi tunakomeze kuri inkuru ivuga ko Iran yishe Amirali Mirzajafari kubera gukekwaho umugambi wo gutwika umusigiti wa Tehran no gukorana na Israel na Amerika mu gihe
mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye iyicwa ryiyongereye. Iran yishe umuntu wahamwe n'icyaha cyo gufasha gutwika umusigiti munini muri Tehran ndetse no gukorana na Israel ndetse na Amerika mu myigaragambyo yabanjirije intambara nk'uko ubucamanza bw'ubutegetsi bwa Tehran bwabitangaje. Nk'uko byatangajwe na Mizani, ibiro ntaramakuru by'ubucamanza, ngo uyu mugabo uzwi ku izina rya Amiral Mirijafari yishwe kuri uyu wa kabiri nyuma y'uko igihano cye cyemejwe n'urukiko rw'ikirenga. Mizani yatangaje ko Mirijafari ushinjwa kuba umwe mu bantu bitwaje intwaro bakorana n'umwanzi wagerageje gutwika umusigiti mukuru wa Horihati kandi akaba yari umuyobozi w'umutwe wa Mossad ushinzwe guhungabanya umutekano maze aramanikwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Mizani yavuze ko byabaye mu gihe cy'imyigaragambyo yadutse muri Iran mu mpera z'Ukuboza kubera izamuka ry'imibereho mbere yo guhindukamo imyigaragambyo yo kwamagana leta mu gihe hose yabaye ku itariki ya 8 n'iya 9 Mutarama. Munyemere tunababwiriye iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yahaye icyubahiro umuvandimwe we Lieutenant Colonel Yonathan Netanyahu wiciwe muri operation yo gutabara Abanyisiraheli bari barafashwe bugwate bakajyanwa i Kampala muri Uganda. Netanyahu abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko Yoni yari umuvandimwe we mwiza. Yoni Netanyahu yiciwe Entebbe muri Uganda mu mwaka w'1976 muri operation y'ingabo za Israel yiswe Operation Thunderbolt. Murumuna wa Benjamin Netanyahu mu butumwa bwe yibukije ko uriya musirikare kuva akiri muto yari afite uruvange rudasanzwe rw'amahoro yo mu mutima, ubushake n'icyizere gisobanutse. Yahoraga azi aho agiye n'icyo asabwa guhakora. Yonathan Netanyahu yinjiye mu ngabo za Israel mu mwaka w'1964 akora umurimo wo gukoranabushake muri brigade n'ingabo zirwanira mu kirere. Netanyahu wari ufite imyaka 30 icyo gihe yabaye umuntu rukumbi wayirasiwemo. Netanyahu agaruka ku rupfu rwa mukuru we yagize ati, ubwo namenyaga ko Yoni yaguye muri operation ya Yonathan kugira ngo arokore abari bafashwe bugwate, numvise ko ubuzima bwanjye bwari bugeze ku iherezo. Ntabwo yari kubura umuvandimwe wanjye nkunda gusa, ahubwo byari kubura inkingi. Netanyahu yashimangiye ko muri iki gihe igihugu cye gihanganye n'intambara na Iran. Iyo yohereje abasirikare ku rugamba n'abapilote bacu muri Iran, buri wese muri abo mubona nkaho ari umuvandimwe wanjye. Reka dukomeze kuri iyi nkuru ivuga kandi ko President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuye banagira ibiganiro n'umujyanama wa President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika. Aba bagabo uko ari batatu bahuriye i Antalya muri Turikiya ahabereye ihuriro mpuzamahanga ryiga ku bukungu mu cyumweru gishije. Mossad ubinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko ubwo yahuraga na Tshisekedi bagirana inama yubaka yibanze ku ngingo nyinshi z'umubano zirimo umutekano w'akarere, ubufatanye mu by'ubukungu n'amahirwe y'ubukungu y'igihe kirekire. Uyu mugabo kandi yavuze ko na Perezida Tshisekedi yishimiye umusaruro utanga icyizere wanyuze mu biganiro Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC 23 baheruka guhuriramo mu Busuwisi imbere yo gushimangira akamaro k'ibiganiro birambye mu gukomeza guteza imbere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mossad yavuze kandi ko gukomeza ubufatanye bigomba kuba ingenzi cyane mu gihe Kinshasa na Washington bikomeje gukorana mu rwego rwo kugera ku mahoro n'uburumbuke birambye. Uyu mugabo kandi yavuze kandi ko umubano wa Amerika n'u Burundi ukomeje gukomera ndetse ko binashoboka ko ibihugu byombi byakomeza kwagura ubucuti. Tshisekedi na Ndayishimiye bahuye na Mossad, leta zabo ziri mu bakunze gushishikariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano u Rwanda ndetse muri Werurwe byaje gufatwa ahanini bigizwemo n'uriya mugabo. Mossad ku rundi ruhande ashinjwa kuba ntacyo akora ku kuba Leta ya Kongo Kinshasa yaranze gusenya umutwe wa FDLR ifatanya urugamba n'ingabo za FARDC n'u Burundi mu ntambaro y'umutwe wa AFC 23. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Ni amakuru tubashimira kuba mwakurikiye, mukomeze kugira umunsi mwiza. Tuze kubana mu bindi biganiro by'amakuru biriwe bigezweho mu masaha ari imbere.